ebi byagambwa Electoral Commission Chairman Dr. Justice Byabakama obu yaba nagamba n'abanyamakuru aha office zabo omuri Kampala. Ekitongore kiine kureeba ngu kyakyebera za regyesita kandi zashwijumwa. Tugamba nti buli Munnayuganda buli muntu yenna omulonzi alina okwenyigira mu kaweefube omwo tulabe nti tulongoosa regyesita yaffe. Tulongoosa regyesita wabeere kubeerawo ate enkaayana okwemulugunya nti regyesita si ntuufu. Ekitongore eki nikijja kuba nikiyambwaho ba chairman b'ebyaro. Kyetumanyi nti waliwo enkora enkadde oba obukiiko obukadde obukyaliwo obwo bwe bulina okutambuza omulimu guno. Kubanga jjukira nti waliwo n'ebyalo ebipya ebitanabeera n'okulonda kwa chairperson LC1. Naye obukiiko bwali bukulira ebyalo ebyo nga tebinafuulibwa byalo bipya bibajja okukunga abantu kubanga kati kino kikwata ku buli omu. Uganda eri aha kwetebekanisiza karuuru akari kwija kuteerwa omwaka gw'2021 gasha kwa Jimmy Muhumuza ahabwa TV West agihangwe.